ulande ukuthi uzwe lento engikutshelayo oyifunayo wena ngathi mina siyaphakamisa wena uthi uyathwala ngihamba uyothwala khona ungazofuna umfundisi uDodi so wabulala kangaki ngicela ngikubuze kahle softly so wazama ukuyothwala yebo ngangazama komhlaba uyalengana ngithi wawusuyokwenza ubunja nabulala bangaki babe badala wona wathi wabulala abancane ukuthwala they call it mutilation. You kill people, you enslave their souls in order to bring about your wealth, bring about some certain matrix that gives you wealth. We don't do it here. Mina ngisebenza ngedlozi. I'm highly spiritual and I want to maintain myself and keep myself highly clean. Ake ngichaze ngesizulu mhlawumbe kunabantu abakhutha kuGeorge. Angithwalisi la. Ukuthwala kuchaza ukuthwala imiphefumulo yabantu ababulalayo benza imilingo yemali ngikwenza lo. Noma ngabe ubuye nemillion zokutshela ukuthi hayi incane imali yakho le million lakho mina ngirana imine leZimbabwe zegold imali ngijwayele. So ayikho imali engangenza ngibulale umuntu. Noma ngabe kuthiwa bekuyini enevalue engakanani. Always kufanele ngizigcine ngihlanzekile. Ngizigcine ngihamba ngemithetho yokwedlozi nenhlonipho nendlela okhokho nokhokho bokhokho bethu abaphile ngayo. Akunamali engangenza mina nawe senze into engasanga. Ngabe uzithemba mhlawumbe uthi uphethe inkalakatha emali uthi mhlawumbe uzobona sengithukile sengivuma ukuthi siyonquma indlebe zabantu lezi zinto enizenza ngale ngakini noma koLimpopo uzotholakala ikhanda lomuntu ngithi ayithatha imali yakho uyadlala uyasikhohlisa ingakanani leyo mali leyo wena ozolokuza ngayo la. Nikhona amadoda abazalwane sengikhona ndabezitha ukhona ngiyabonga ukhona ndabezitha ngikubonile ukuthi ukhona. Whenever ngikhuluma nomuntu ngiyabuka i-concentration. Esingakho lapha is not about the money that you're going to give me. Money, a little money I do have. Bese ngiba ne-problem nabantu abathi baphakamisa abantu abanye basho khona lokuthwalisa bethi siyathwalisa kodwa uma ufika emzini wakho uIslam wayena nguIslam yedwa ukuhlupheka kubonakala kuye nje singakayindawo nje umuntu lo udonse kanzima ubona ngabantwana nje akudlanga kuzacile kuthola kugcwele amanzi la egcekeni mhlawumbe ufuya amadada ngamadada ahudayo kodwa abantwana baswele starch sira kalukudla yakhala lo muntu umthole ekhala nangabathakathi abathakathi bamhlupha ngithi hayi akwenzeke ukuthi ngiyofuna usizo ndoda ukwazi ukuhamba lokho ngumemeza wena mfana sukuzenza celebrity elibolile nikhona amadoda abazalwana. So now we need to exercise our logicness in its full capacity. Every time when I come here, angikwazi ukuqala ngidumele kuthiwa hey sengibabalile mhlambe la ekhaya a minimum price la ekhaya mangisheshe umuntu is 2.5. Inyanga masifika 2.5 ile yokuthatha amadoda abantu nithatha amadoda nele ekubuyisa abantu abesifazana benisebenbalekela. So now, we have umuntu afika abale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 times 2.5. Okay, 15. Akafuna kulinda. Senengeniswa sheshala fast. Because 1, 2, 3 ufuna unikeza lento eseduze hamba ushima nikeza asikwazi ukusebenza kanjalo. My day even okuningi. Challenge is fighting evil, helping those I was helping. Getting home, having issues, small issues, each and every family is man wabo mhlambe sukhuza umntwana or you're arguing about that. No mama, arguing is allowed. It is natural. Are you guys there with me? Angikwazi ukuthi mangifika la ngekade ngihamba zonke lezi indlela lezi noma ngabe sokusebusuku kangakanani. Angikwazi mangifika la sengifika ngidumela. Ngena faka imali yakho esitsheni. No one time uhambile ngena. I always have said, ma ungenasikhathi don't come here. I'm not lonely. I've got these spirits in me. This doesn't say angincenge. Ngiyabancenga abantu ngoba ngiphila nabo ngithunywe ukuzosizana nabo ubuye bancenge and show them a directive and nabo bakhombisa indlela nikhombisana. Angithi kunjalo madoda abazalwane.
Yes, mangenza kanjalo nje ngiqala indlela yami ngoza mfana. Uyabona ngiyangikhala kakhulu ngento okuthwala idlozi awungipompola ungapho wena mfana awungipompola ungapho. Ngiyacabanga lo ndoda uyathanda ukungibona. Awungipompola ungapho. Uyabona I'm one ugly face but I don't give a damn because I once have been handsome. I'm no stranger to being handsome because I have lived so many lives in different bodies. I don't die. I do what you call incarnation. Angifi mina ngiyadlula ezweni ngiphinde ngibuye ngobizo ngoba ngila ngiyabuya futhi ngizohlala komunye wekhethelo ngokwegazi phinde iqhubeke lempilo. So nginandaba nokuba mubi kanti ngakamuhle ngiyadliwe khona amadoda abazalwane bese ngiya edlozini selokhu ngahlala ngakhala madoda. Nila abanye ngoba nibhayiziswa ngamadlozi enu. Nila abanye ngoba nibhayiziswe izihlobo zenu. Nila abanye ngoba nibhayiziswe ngabathakathi benu. Nila abanye ngoba nisithakathile futhi ngokushoda lokuswela ulwazi lokuthi kumele uphile kanjani namadlozi wakho. Kumele impilo yakho nenkolo yakho uyiqhube kanjani. Bese nijika nibe nempi wena nawo. Ngesikhathi unempi bazokubhayizisa bakunikele ngalezi 10 zakho. Hayi ngenhloso yokubulala. Ukuthi unyakaziseke mhlambe uzobakhumbula noma ubuye udinge ufunisise ukuthi iphi indlela yokuphilisana nabo nezidingo zabo. Kodwa ke ngiyangibuye futhi ngithi madoda abazalwane amadlozi kumele aqaphele bangabhihevisa ngathi kuthiwa yithina sodwa esifuna bona. Abanamzimba imizimba yabo yafa, they perished. Kufanele baphile la kithi. So ngiyangithi kumele sibe ne certain condition ethi 50-50. Ngiyakwenzela uyangenzela. Hayi uhlale lokhu idlozi lakho lafuna ukuhlatshelwa hlaba. And then ninenhlaba kakhulu inehlelwa izinto ezibhedayo lesinathi kakhulu ukudlula thina esihlaba nje once in a blue moon. Thola ukuthi nihleli lapha phambi kwami into esenihlabile ungafika lapha uthola impondo ezingezilengiswe ezindlini lapha sezazabhoboza no phahla lwendlu la sokunethele endlini. Igcwele impondo neyahlaba kodwa akulungi ukuthi nize ngishintshe lapha ufaka uzinki so lokwahlala nje lotshani bakho akulungi kuba west the more uhlaba the more kuba west angathi uinvite wona ama problems lapho nikhona amadoda abazalwana indaba umbuka wena ngathi uzotheli kwangathi ukhuluma nami ngiyaxolisa abantu mhlambe ngibuya ngishaye kakhulu ku ngisuke ngaqondile na kuyikuthi nje iqiniso ngithi limelo nalodwa lidinga ufakazi iqiniso. Batabelo zibabadula mina kanene ntabile unkolikane mhlophe ngalapho sakho. Batabelo zibabadula mina kanene ntabile unkolikane mhlophe ngalapho. Sidisambo masakwazi mina kanene ntabile unkolikane mhlophe ngalapho. Sahlala yabona kakhulu nina amadoda amaZulu ngihlonipha kakhulu ngesiko. Isiko kuyinto eniphilayo kodwa isiko kumele mase ngiphilile isiko liphendule phela ngoba ngithi mina ngiyazikhanda ngalo lesiko ngoba mina ngiyakwenza okuningi namathemba ngiyawakhombisa ukulo leli siko leli.
hlabeni sahlaba. Uyabona ma itholene phezulu wena ledlozi lakho. Uzobona abathakathi abaningi kakhulu. Abanye siyathakathwa yebo, abanye siyathathelwa amadlozi wethu siwabanga khonapha ngezihloko zethu. Kube nomuntu okuthiwa umela umndeni wonke mayengekho yena kunanto ezoyenziwa la edlozini. Nikhona amadoda abazalwane. Abantu abanjalo yibo abavama ukuba ngabathakathi bemndeni. Ngoba efika khuluma edlozini ashisa impepho umthole sethule so angathi uzicanga ukuthi sekhumbula ukhokho wena lo nto wayeneswe ilodwa lo wayesidlamlili isidlakela lisana. Kanti uyakhuluma utheni namadlozi. Uyabona lento eniyenzayo ikunya kodwa. Nikijimaniyo siza abantwana babosibanibani abafowethu nodadewethu nabobanibani basebenza lemagoli basebenza kotheku baphethe imali engaka abami benjena kodwa niyazibona nini ukuthi nani nobandlululo niyazibona nini ukuthi nje nicheme nabanye nekabanye idlozi imali tshelwa kanjalo noma nibizwa ngamagama kuphetha ndoda siyaphetha kunalapha. Mina mawungangikholwa nikeze umuntu omthanda kakhulu umdiphe phansi. Sisiyobuya emathuneni yokungikudla ngendololane kodwa akusakhawulwana manje. Uyabona ungikudla ngendololane usho ukuthi uyabona wena ungasezulwini intana wasezulwini wasemhlabeni ngizokasemhlabeni. Uyabona umuthi ukhona kodwa ke umuthi futhi ubhlungu ma uswelile noma ucishe wawuthola ngcono uvela uswele thothana. Ngoba ma ucishe wawuthola umuthi uyingozi uzokwenza ubulokhu ubambelele ngoba unalawo masayinyana ubambelele lapha kumasayinyana la kuyonakala ngapha ngemuva. Lento lezi sidalwa ngama semi gifts iziphiwo ezingaphelelanga. Mangabuka ngapha ngakini kwaZulu sokukhona kuningi ngapha nasemaXhoseni sokukhona kwakungekho kakhulu kule minyaka eyadlulayo. Thola ngabantwana ongaka so thola ngamba kufaka indwangu zona lezi ezinye sezafana kusomandela abanye sebegqoka nabomswati ngithi kodwa uNkulunkulu ungcwele uJehova sowafa la. Okunye uthole nje ugqoka ezinye ezifakiswa ngonyoka nani indwangu lezi ezithengwe emandiyeni. Bakuqhamuka thina engadlanga ubone kushona phansi so yiko lokho ukuthi ngolwazi olungaphelelanga amase kungenwe indlala kahle kuzokwenza into owayifundiswa ngunduli kufike kugula bathe bebona into okuthiwa idlozi ukuthi unedlozi wena siyathwasa uyathwasiswa kanti wena uhleli uyipoliyani yamadlozi amabi nalento okuthiwa izizwe nanemangaze ngaloko zonto uyophehla uyathwasa uthwasa izizwe into kodwa uNkulunkulu ongcwele labhubha ngawushaka ukhona baphinde ngentumento. Izizwe kuyini? Izizwe ngamadlozi angene kini ekhaya angaziwa. In most cases abeqoshwe ngakubo balahla bewalahlela imikhuba thizene emibi enayo. Yiloko umuntu onezizwe mayidlozi lelo lifika liyaphikisana nomzimba uhayiza ukufa. Ahayiza ukufa lo muntu nomthole ehlanyile nizwe ukuthi lento kuye nomzimba vela kuvumelana kungenelana. Ngathi I want to be discovered. I wish to be discovered. Khulume khona kuma television njengoba ngibona singakhuluma ngalokwana lokuthwala kuphela benibona. Sikhuluma abantu babe nolwazi. Nikhona amadoda abazalwane. Uzivumelezana izizwe sesihlele emntwaneni kanti zingenwe imoya yamabhubesi. Neyazi emoya le abayibiza kuthiwa amandaba. Those are lion spirits. Indawo is driven from ndawo ngachivenda etawu kaSisuthu lesitswana lesipedi tawu. Those are lion spirits, the lion kings. Amanye abe seqhwalile selonakele lelo bhubesi khona lapha esigangeni lesana lingonakala ibhubesi bathi liyamhlonipha umuntu lingakubona nje lingaku-attack lingakudli mali sese lisaqondile lingakonakala lingonakala ungabona seliqala ukubamba umuntu uzotala idla umuntu ngakithi singazotala ishaya imbongolo sukwazi ukuthi ayileli selonakele nomuntu selingamu abeke umuntu la ekhaya sezongenwa lidlozi elinjalo 2 minutes elifuna igazi lidla namase ebusuthi libulale lidle kancane lidlule imvamisa abantu abanjalo
angangena idoze elinjalo uba nengozi emndenini nithole sokufa abantu in unforeseen circumstances seningena ezingozini sethintini lento it treasures ekuthini kube nje the spill of blood the more kuba nama spill of blood abantu bafa ngendlela ezingacacile the more lona liba appeased the more lona liba evoked and invoked liyavuseleleka amagazi wenu become some kind of some software to revive itself, to activate itself. Its systems is installed by the spill of the blood through izingozi, through ezinye izindlela nje singazicabanga. Nikhona amadoda abazalwane bayasho abanye nangu ledlala ngesikhathi namanga ngidlala ngesikhathi uyangizwa ukuthi ngithini uzongangizwa manje ngoba phela angithi ngulindise kakhulu kodwa manje mawusuwedwa uzothi ubekhuluma udobha ifoni umfonile ukhona lokho nje okuhambisana nangakithi nathi sibe nakho okunjela ngathi wayedlalele kwatela phela le right ngiyaxolisa nje ukungathi punctual next time I will asambe fana sithinte bese sibangenisa Asabe nkomezi imnyama ezimhlophe ngithi ngiyabageza kodwa abagezeki Asabe nkukezi imnyama ezimhlophe ngithi ngiyageza lezo zangigezeki Asabe nkomezi imnyama ezimhlophe ngithi ngiyageza lezo zangigezeki Asabe nkukezi imnyama ezimhlophe ngithi ngiyageza lezo zangigezeki Asabe nkukezi imnyama ezimhlophe ngithi ngiyabageza My songs are protested. Nangihamala mtazinka. Yabona la ekhaya mhlambe amadlozi akhona mhlambe afika 100 or 1000 noma ngaka ngazi. Kodwa ngizokutshela ukuthi ngabantwana mina bawu 17. Esokuba ngabashana nababona I'm a family person. These rituals that you people come for here, I never said everybody comes for ritual here. Consulting with the traditional here is very confidential. So I'm calling no muntu ukuthi umuntu bani ulande ini, umuntu nomuntu uzambile wakhe. Ngithi kunjalo madoda wazalana. Now, mina ngazenzela ngama rituals now. Angikwazi ukuthi ngayenzela nina. Akekho umuntu ongakunikeza into ukuthi hamba ohlala kahle nehlala kahle. Khona into enjalo. Nduli sikhulume kakhulu yahlangana indaba yethu efonini nalo mnumzana ngubani Njongo sikhulume kakhulu indaba yethu yagcwala efonini angithi now sikhulumile ngamakhosazana indaba zethu zaba ngama half quarter ukuthi ngiyacabanga ukuthi sazodinga isixoxo ngithe ngilale mina ulala wena indaba sakho nalala ngeke sifane now Nduli mangena la uzongilandela Njongo mangena lapho uzongilandela
Angena lo ndoda mayiphumeza ngapha. Uzolandela. Bahlele Tiva, ngicela ngene. Ngithulunta vele so Sayibona